Pasik na nga ning City Government ng San Fernando, ing suporta na niti kareng lokal a Ortilano apong negosyante, king pamamuklat ning panibayong Kadiwa Pop-Up Store king Heroes Hall ngening December 9, 2025. King pamanimuna ning Department of Agriculture at ning City Agriculture and Veterinary Office kapag nasaning programa ing manatad murang produkto at direkta iba't kareng Ortilano at kareng mga lating negosyante o parti ning micro, small and medium enterprises papunta kareng Manyali. Iti ing pakibat king direktiba ng Mayor Vilma Caluwag na pasik na nga ning suporta king sektor ning agrikultura at MSMEs. Tinago niya naman keti i-Consehal J. Cuyugan ning chairperson ng Committee on Agriculture at pepa siyag buong suporta kareng kasanmetong a local producer. Dinikdik na keting ulaga ning bayong Kasaub Kadiwa Ordinance na kayang sinulat a mag-institutionalize king regular a Kadiwa markets king syudad. Kapag nasaning ordinansa ing mas apatataging farm-to-market linkages, makapamye balaw sa oportunidad kareng Ortilano at MSMEs at asigurado ing murang panyalwan para kareng Fernandino. Bida king pop-up ni reng sariwang pupul at lokal na produktong agad naman at tinangkilik dareng empleyado ng city government at reng walk-in buyers. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.